Sa balay. Hi, John. Hey, girl. Hi, John. Thank you for watching. My wife. My toys. Toys. Fine toys. I'm cook food for lunch. What do you do? Cooking fish, fried fish. You eat a lot of fish over there, yeah. Eat a lot of fish. Hey guys. Hello guys. Mama yun. Ay, kano ko? Nakaon pala ako. Nasa dali. Luway. Ano pa ko? Kasi lang, ang binimpan. Ay, nag-iyo. Hindi lang. Ayun pa. Wala man, ikaw. Wala Ow. That's good and healthy, yes. Sumunod yarn. No. Yes. Labad yan. Hayal sa mga kamot mo. No money.
Tita. Hi, little one. Say hi daw. Hi. May relo ako, guys. May relo ako. Hello. Tita. What? Thank you, She said she have a watch. Watch. Patingin mo yung watch mo. Hindi makita. She have a watch. Tita. Magkaon ka muna. Magkaon na. Ay, wala. Naputong ko daw si mama mo kung nagkananan. Pagkaan, sada mo. Ngayon, sada niya. Egg. Yeah, balik siya kami na pwede na aga. Kaputa pa ka na. Kaputa. Ayaw na. Aray, kaputa. Tita. Doon na. Makaon pa kami. Yun. Kaon guys. Huli na gaway. Sorry na gawa. Kasi round. Let's go. Yummy. Kalbo guys ako. Tita, pag-ini yung basa na. Para kalbo ako. Tita, give me my money. Tita. Tita, give me my money. Baka man. Balik. Kumuha ka lang 5. Balik mo ulit. 5. Yes. 5. 20 yan. Magkuha ka dito 5. Pero kuha ko naman. Wala. Tita, Hi, Cressy G. Hello, Cressy G. Very nice. Thank you. Oh my God, the cutest thing. Thank you. The vegetable with coconut milk. Yes. Sure. Ako na. Sumati ko ka mama. Tita. Tita. Yeah. Thank you for watching. Thank you so much. I was not thinking about you. Okay. Why? You're not talking about me. For the little girl. I thought it's me. What? Baka naman tabi ako sinano. Sintaw yun.
Tara ate mo, Giselle. Pira. Ang sarap na ang silver spoon. Let's eat. Yummy. Rice. Salamat. Dahil mo na yan. I just learn about Typhoon Tino. Are you in the area? No, we're safe here. We're safe here from Typhoon Tino. Thank you for 9 people. Thank you, 11 people. Just so you know, you get yourself personal stuff. Personal stalker.
What's your eating? Fresh vegetable. Bye-bye. Okay lang. Binakalang ko balong. Kanda. Machos. Hindi ho, may sulit dito ho. Oh, sige lang, sir. Wala lang. May isda. Oo. Oh, thank you 17 people. Natag ni Jerome, siya din nagulay. Sorry niyan. Pakunan may ano, may gaway, ramon. Sorry. Pasok ka? Ayan. Oh. Ikaw. Tama na, may gulay-wali yung binahal ko natin yung kanin. Yan lang yung suli? Yan ang gulay ni Jerome. Napinik na. Kama na? Weh. Ayun, kao na ako. Ako to, ali ka na. Kasi ka na kay katun kasi mama sa puta. Pasigo. Weh, go be. Asi ka. Katun si mama. Kaputa pa. Ando. Saluaya gap. Magkaon dito ha. Pagluto sa ito na luto. Okay. May isda dito, may suli. May suli dito na langka. Suli ma. Langka, may langka dito. Hindi ko kasalanan na ikaw ay wala na. Ikaw yung naglagod, di ako ay sumira. Ulit ang victory na yun ya. Kako nakagamit ng victory ya. Ano? Uwa. Magkaganina. I need you. Mautot. Lamang na lamang isa sa kurto pa niya. Miss you. Lamang kit lang 19K. Paano di ko mo nag-declare? Anong kakampi mo di nag-declare menu?
Tungkol ka ng Mia. Sarap siyang bida. I love you. I need you. Magkano ka mo dito? Ha? Magkano ka na? Kusong ko lang yan, Emma. So fresh. Sakin. Ay, nako. Tagyakas! Paping Candy, ati Paping Candy. May Ano na naman ang babakal mo, ha? Tingnan mo, urubo ka na. May sticker yan sa salon. Wait! Hala! Sticker! Wait lang. Wait! Wala. Sino nagsabi na may sticker? Wala, may Dere sin baka sticker. sinirog sa diha. Wala, may sticker. Dati kasi. Tama na. Ulatan. Tama na. Yap, diri ba din naka ano? Napalugin sa lawas. Mahal po mo niyang sabi. It's not there a dessert, no dessert. Surto ka namin ako, ikoy lang. No dessert. Surto ka namin ako. Kual is UPS. What it means? Hi, Nagaram Chodhare. Chodhare. Malakot na yarap. Di ba pinatay ako niya? Wala, pinatay ako. Well, you're full of sugar, so I want fruits like mangoes, bananas, strawberry, grapes. Hello. I mean expensive goods. Expensive. I always buy foods for that. Mango here, ripe mango, expensive here. Also grapes, mangoes. I mean, you're sweet. Ah, thank you. Yeah. Yeah. Para natin happen ito. Ay. Si Trinity ito nakapunod. Thanks. Para natin happen. May electric fan ka mo doon? Mag-ano na ka mo? Magkano ka mo? Wala, matapusan ko lang yung Anong oras yun matatapos? Maalas 12 na. Gab. mo yung ano ka ho? Gabriel. Sorry nga, ay tantay. Manalawagan ko na naman. Di, dito na ka mo magkaon. Kaya ano dito. Kung dito puson ko lang. Kadali man lang ini. Ma-push na lang ako. Magkaon na ka mo. Dito na ka mo magkaon sa lamisa. Di na sinlakaw-lakaw magkaon. Diri mo man ang hugasan gabanan, no? San mayat ang hugasan? Ang lalangaw. Thank you. I miss you. I love you all along. Ikaw na mag-boxing. 15 million. 15 million here.
love you. Cosita Rica, hi. Cosita Rica, love 14 people here. Thanks a lot. Bonitos Loss. Bonitos Loss. Mama. Victorina. Victorina. Sino ng Victorina? Sino ng BP? Weh. Kumandot ang luto. Bakit ko gana naman soon? Hindi ka na naman siya matapos-tapos. O gana. Hindi nga. Hola. Hola sa bola. Hola hoops. Hot weather here. Hot. So hot. Oh my god. Hola, hola.
Let's see at Mingo. Tapos banana. I love you. Ikaw, next year. Ang English ang ikaw. Ay, sigab. Yun. Plan 16 million. Thank you for watching, everyone. Karang Bharti. Hello, Karang Bharti. I love you. Happened to this? Oh my god. Hi, people. Nine people in the house. Hello. Kumusta for thank you for the likes, guys. Thank you so much. Thank you for the likes. Hello, beautiful. Hi, Krista. Thank you for joining. How are you? You and I. You're welcome. Where are you from, Krista?
Very good. Thank you. You're always welcome. How about you, Ami? I'm fine here. I'm fine. I'm okay. It's okay. It's all right. It's okay. It's all right. That's good. Okay. Chilling, but I need to know. Should only annoy you. Thank you for 17 here. Thanks a lot. Thank you so much for the like. How's your day going? My day is going as always mm, mm, doing live work. After lunch, I'm going to work after live. 17 people here. Abdul Khan. Hi, Abdul Khan. Hello, hello. Mama. Hi, Mama. I need to end the live now. Thank you for joining. Bye bye. See you next my live. I love you all. See you next live. Bye bye.